voin hi June ni so pani in rin ni ania Mizoram journal chung kuate in zawa in chipai vekule Myanmar tual chung buaina thuthar kan lu chil ma salenga chumi nuwa khovel chanchin thar langsar le beng verazualte kan bi kwal thuak donani Myanmar tual chung buaina chuan hun khir tak atong chhomek zela sipai sarkar dulowa CDM thlop tu tenorna le sipai sarkar indeina mai ni tolovin CDM Civil Disobedience Movement thlop tu tele sipai sarkar thlop tu civil mi te inbeina thleng chho tran tameka Myanmar rama hian civil mi ve tho sipai lam thlop tat tu hi mi engemaw zat anong via chung mi te chu sipai din Union Solidarity and Development Party USDP mi le sa te an itlang puya heng USDP mi le sa te hi kok tu dalana te tangin National Unity Government Tranglual Sarkar mi le sa CDM thlop tu ta chu sipai hne na hekin kahhlum le man an tok meka heti la hian CDM thlop tu khoveng him tu sipai Generation Z anti People Defence Force PDF mi le sa ta chuan heng mi te hi an beile tin athen faina an thok ve mek bok Myanmar khopui ber nei pidoa kan correspondent chuan civil war tak tu na tanga rei lo te hian kan thleng ngei donin a langta tong trai pui kan ngai tak zet ani ti in a soi Myanmar sipai din Union Solidarity Development Party USDP MP hui nei mio ong chu ningani ju ni som khan Yangon Bata Tong Township mi tu ti sia lo People Defence Force PDF lam mi ninge ngai ten an kaplum sipai din USDP ani na sang tak nei le sipai sarkara tlatlum tak kahlum ani hian sipai sarkar po ahong na viau ome nei mia ong hi Yangon region atum engomazat USDP party ticketin MP atlantin alo ni towa Boto Town Pagoda Market a silai keng mi panite tu ti siat an ni lo te chuan alua chum ni chiang fasanin an kapa aka chon tur po omlovin athingalani heng silai met puak tu gunman panite hi motorbike magin an tlan po zui ngal ni in mita mutu te chuan an soi Tranglual Sarkar National Unity Government noya CDM kalpui tu te NUG din PDF tele sipai thlop tu te hi an in beina sot leya sipai sarkar zau zortuma phevesek mipui tam takin an torphana kok tu dalan ho te hi PDF volunteer ten an thian fai ngau zela karkal ta chung ngot pokhan village administrator le ward administrator parukvel then fai an ni towa kalei township village administrator pangate point bana an lo thelu to ani Myanmar ram boina hi arilin acha tul ani bermai than tlang township inkana wangin khochung mi zaruk chuang ral tlan an omek chin state than tlang township khwaring tlang dunga nimin ninga ni zu ni som atang khan sual sipai tanma dole than tlang CDF te an in kap tana he thubu sai lai tleng hian an in kap chun zom zela he inkana wanghian a chevel khopathuma mipui zaruk vel chu ram hnuaya an tlan chiat thu local news reporter ten an soi an inkana khwaring tlang dunga hian sual sipai mi za chuang an da bela wangin an in ka chum zom zela tunari chuan chanchin kim chang hriat engma alani ri lo deu ningani khan bompuak ri le silai kari ana sata wangin khopathuma mipui te chu sahim na zongin ram hnuaya an tlan chia mi zali tanga zarukin karvel an ni ang ti in than tlang Chinland Defence Force foi tu pakhat chuan a soi ruwa asur deuh renga wangin eile in damdoi tranpuina pek an lani lo bok kalei township a COVID-19 a hluara wangin doctor le nurse mi somthum an thok chuak ve don ta kalei chu mio a COVID-19 a hluar tel tel awangin
kalei tuk mio civil hospital a medical superintendent ruam manna angin doctor le nurse mi somthum zat chu covid-19 le akai noi en kola buaipui turin mo purna an la don ta heng buaipui tu te hi nikata thingpui in man chiat sangli pek tur an ni dona nikata mi somthum tan chiat nuai khat sing ni atul dona thlakata phei chuan chiat nuai somthum pakhat sen ralangai dona ni heng sum te hi mi mal pole tom ngai te hne na tanga mu be sei ani dona wangin theito patlom ngai chua turin tanga win khomi puite an ngen ani juni som khan kalei chu mio a covid-19 test mi soma zinga mi somthum positive mu an nia mi som positive awangin an thia rin hlel pathum vuiliam ani to thu news reporter 10 an soi khovel ramdanga chuan sipai te hi ramle hnam venga nu naute thlamuana veng him tu ani lain Myanmar rama chuan adet ling hlau thunga hiang Myanmar sarkar sual sipai te hian an pu te samhim ti puanan thuai takin an chipui nu naute mangang le thlaba takin an om tir thunga khovel ramdang te hrengna kara Myanmar sarkar chian heng an sipai lumu mol tak tak te hi lo a pe tha thei bok si lova an ko hamin mi rok le an ran vulte ruk saka an ram tanga an za pui om tak zet ani an kam ho an ko ham lutuk beidong to hi an nun rong le a an sual dan skim dan zia lan chian em zinga mi chu ral tlan te chom don la tura mi in phal te pe khom dam doi ei tur an hal saka san state simlam lu win tong village sa pe chuan kareni nu naw ral tan ram hnuaya himna zonga berumek te ei tur bu fai bek somriat an hal sak vek tok heng sual sipai nung rong te hian nu naw ni lo people defense force le ethnic armed force ral thuam thapo nei lo zok te an ma chon eroin an ngam lo hle si khovela sipai za pui om ber an hial ome tun ka tir jun niria thole ni khan Myanmar sipai te chuan sagain bial dipain township thuam chunga thingtlang kho pakhat tan lu chila buddhist ho biakin monastery a mipui veng tu pol om te an bei thole ni jingdar sarivel khan sipai somthum velin an thudon bojuin dipain khopui chimlam kilometer so puruk vel leka thingtlang kho pakhat in ku khwa monastery chu an hual tu ta hemuna hian mipui veng tu pol people defense force chuan tual chu mi them kat nena training an pe tia hekna alu wangani he monastery en kol tu abot u thuthar ta chuan ka monastery hnunglama hian anin beya enjirtir thin tia hekna omo wanga local ani kan registration card le document sang te min chu saka kan thingpui fe min chu sak bok ti in thil thlen dan soifia a soi zel dan chuan chunudar khatvela dipein huam chunga mipui veng tu sipai pol pdf te lo thok vein monastery lukhung tu sipai te chu anon kapa dakar khatvel na sataka an ka nuwa sarkar sipai te hi anin hnu kirta ni ale lam le lama thi le hliam anom lo nia hriat ani ka monastery compound chunga in ka na hi thlenga tual chung mi ten monastery pona tangin an kapa sipai ten lai pui nen an chang le tani in ka na wang hian no pang tual chai ngam po anom lova ti in u thuzar ta chuan Myanmar naw athil he thil thenga hian janta ho chu mo phur tu nianga in kan monastery an ron lukhung ngot mai hi tual chung mi ten an du lova chu wanga he in pe nei thlengani he khuwa mi te ron pui tu hian kho pui huam chunga people defense force te an ron pung khomani atibok janta ho in nu dok tu hian monastery tuk verdar thalang te tike luin bangte an soi sa sum fai chiat makta duai khat point panga an la ba ka motorcycle pali an ru chuak bok sum faya an poisala ki US dollar zako hu velani ate in ki ko mipui te hian depai na tanga chimlam kilometer somsari vela la aya do khua an panna konga mi pakhat an man ti Myanmar naw palai an hril he mi ma hian janta ho hian depai an khopui chimlam kilometer za do na om chuang wu taung huam chunga thingtlang kho pakhat kin mon to chu an lo bei thut to he thingtlang kho lian lo te mi te hian
ral thuam an siam thin ni in an soi in te hi thing le mau manga sak mai ani wangin a sok hle hle ai in te an ti chia khua an ron lu phat atangin silai an met po ngal tuat kwar ani tin he khua cheng kin mun to chuan Myanmar naw a hrit tual chhung mi dang pakhat chuan sipai te hian pathum an rong nuwa an tlan sia khua a mi pathum an man bok sarkar sipai te hian hetiang che hian kin min to khua an lo be tua mei ni somni pasari khan he khua hi silai cher awangin an lo nuai hrek to ani khovel chanchin thar beng vel zuar deuh te be kwal chhun zomang o June ni som pakhat atanga som pathum chunga Carbis Bay Cornwall England sim thlanga G7 summit neya khovel ram house azwal industrialized nation ram pasari US Britain Germany France Italy le Japan ram khoi tu te chuan COVID-19 sileng do na turin khovel ram re thei jok ta chanpui na turin COVID vaccine dose pluk le ding on khat tho an rem tia US chuan dose makta duai zanga UK in dose makta duai za France in makta duai somthum tho atum hetianga tun maya man turin US in dose makta duai somriat Britain in dose makta duai nga tho atum bokani ma se dose pluk le ding on khat thi alat lemin abei tham hle ni in Oxfam NGO chuan an soi Oxfam health policy how to ana nimut na chuan covelin vaccine pluk le ding on som pakhat amamolaya pluk le ding on khat chau chu atok zo lowa hlo cham ji ani heti G7 ram khoi tu te chuan China ramin Africa Asia Latin America rama ram re theite asum hanga tranpuina a tham be dan ten soi ho boka US President Biden le British Prime Minister Boris Johnson te mai chana India chuan Post Brexit har sana om theite Northern Ireland chungchang te US le EU in lai China le US le Britain in sum dona thil te G7 summit ma in an lo soi fel ma sa ani Biden le Johnson te chuan Atlantic te soi dunin Atlantic Charter hi Indo pui pahina nuwa NATO lo pian chhuwa phana ani US President Biden chuan America chu khovela alo kir le ta ti en tir turin NATO EU le Russia nena in kung kaina turte avoi khat ramdang jin chuana hian tarlana tum hle ni in US media ten anjiak war hle Biden hian Karlia Geneva Russia President Vladimir Putin amhuanga US Russia in lai China chungchang China le tunlai Middle East le tunlai kovel boruak te asoi puyang G7 ram phoi tu te hi zirtom ni khan Queen Elizabeth II Horse Cornwall Eco Project a antela kovel lumzel global warming climate change le ecological change chungchang te an soi howa khovel pum tuipui tia min za somthum chu kumsang ni somthuma ve nim dan tu te an ruam han nia hriat ani Israel spy agent Mossad chief kalchuak tur USC Cohen chuan ama kom tu Israel TV channel 12 journalist han dayan hena nikum July tha Iran nuclear facility mun pui Natanz beina chu Israel spy Mossad ho te ti nge yani ti apuang chiang ta han dayan chuan ubda investigation tin Natanz in beina kal zeldan an chui zui ani USC Cohen chuan zona changin Iran nuclear scientist chuan nuclear siam lui an tum chuan an thian te an muang ti chawa soya hemi om zia chu Iran nuclear ho te hi an lo tual thi zau to kahhlum an lo ninwal to ani Natanz nuclear facility hi nikum April tha po benia ma se Israel chuan engma comment a pedu lova Iran hian Israel thil tia apu bur thung Cohen chuan Iran nuclear scientist chu kongzo thlang turin kan hril a ti zawa nuclear siam lui an tum chuan Israel spy ten tha tumin an bitum target zel don atina tuka an ngai sakani Israel hian Tehran khopui Iran nuclear siam tumna document tam tak chu alo ru chuak to khovel makti khopani chumi tum chuan Israel telovin mi sohmi zetin an document zong photocopy scan vek achunga poimo chu Mossad ho ten an lo nei vek to a nuwa abu puin an thur chuak zui ni
chu tianga an che na chu ko hen chuan a tha kovel hne na kan in rolin kan theina kan en tira dot ani zia kan ta lang ani ti in Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chu UN General Assembly a le kovel ma a ata lang ani ti in atan hle Iran hian atira kovel ma nuclear ral thuam bom siam na nelawin civil thila man kantum anti tlat thin ani Israel sarkar chuan Jerusalem City of King David Park an siam tur bula Palestinian chung ko engemaw zat chu inson chuak turin atia chumi dulawin Palestinian ho te pungkhom chiamin Israel police tenen an intibuai Jerusalem Palestinian inza som hia cheng mi sang khazanga vel da chuan chena mumal an nei zui don lowa an hun chuasan an du lowani Palestinian ho te omna chu Bible lal Davida huan le muna an ngaya chumi hum hal chu zula ten an du ani Al Jazeera News chuan Israel dana chuan kum sang khazukwa somli pariat ma a juda lo cheng to ten an hun ngai luat turin an di lang ti awma Palestinian tanero ani velo ati Jerusalem Palestinian mi singthum sangthum an cheng mek ani Jewish Municipality Inspector ta chuan Al Busan le Silwan Sheikh Jarrah Jerusalem vel chu uluk takin an dika Al Busan muna in som pathum mi som ni pakhat chena chu City of King David Park omna tura ngai no chu an ngai do nin an soi heti lai hian caretaker Prime Minister Netanyahu thlak tur lapit le Bennett ten tangrual sarkar Unity Coalition Government Anti-Government of Change anti chu ni som pathuma Neset Parliament a buk ani anga vote som ruk pakhat an hmu thlin thei chuan pathian ni ar vek sarkar thal lalutin ultra far right wing anti Bennett chu Prime Minister thar ani don ani thu thang then khata chuan sarkar thar chuan dan siam vatin mi pakhat Prime Minister atan Trump hi bak tran thei lo ti Benjamin Netanyahu chu Prime Minister anga alokir to lo na dan siam an tum ni in an soi US Congressional Member Democrat zinga mi Muslim pathum an oma chung zinga pakhat Republican Ilhan Omar Minnesota State atanga thlantin chuan US House Foreign Affairs Committee nena Secretary of State Anthony J. Blinken chu International Criminal Court Israel US dinna chiang tak soi turina puta chu tianga a soina lama US chu Afghanistan Israel chu Gaza Strip an che dana war crime chungchang omina riani chu tianga a phuta wangin Democrat House member engoma zan le Speaker Nancy Pelosi tiamin thupuan statement siam pa in Republican Ilhan Omar thil ti danan dem hlia Afghanistan drama Taliban le Gaza Strip Hamas firfia khotele US le Israel a khai khin mai chu dem na thu siamin democracy om zia rewak lo le remna le muana du tu ram le mi firfia te khin mai chu an demani Somalian American Republic Ilhan Omar Minnesota State chuan chu tianga ama pol Democrat mi ten an beina chu chang le tin human right chungchang ka soini hetianga thu chua siami za thlang lu tuk tak mai le Islam la u chuakna thilani ati Muslim nu tho Republican Rashida Tlaib of Michigan State Palestinian American chuan Ilhan Omar churon tanin US Congress Muslim hechia kan chepin nek chepin kan omani thil fer takom lo tin Democrat hoten an soi sel chu adem ve bok Ilhan Omar hi hithen kha chuan tha hi ala an vo zui ni in Associated Press News chuan ata langa Ilhan Omar point phone atanga vo na don chu Twitter ata lang bok kan channel apo kan lo ta lan zuai to French court chuan President Emmanuel Macron maya beng tu chu thlasong polia chung zel tang tura chung thu an rel nuwa thlasong poli suspend lein thali chung atang don ta Euro singli sanga choi tura remani bok President Bank tu hui kum somni parian mi Damien Tarel medieval history enthusiast ania tholenia kota thlang nu khan man halani Tarel riam President Macron an drom biela tlo troma mi pui chibai tura kal chu maya alo ben sakani prosecutor chuan Tarel che dan hi pom thiam har tak tumreng wanga tharum thona ani ati
tarel chuan tum reng wanga beng ani lo tia soithunga artui emo cream tart emo manga president beitum ani jok thu a soi president Macron chuan he thil thleng chung chang an zona thil a thlak tak social media boruak thalo ra chu ani rin thu soya mitam tak chuan he thil thleng hi politics boruak kal dik lo le regional election nei tura public debate kalpung taniam zelin angong tel niangai anom bok senior leftist MP autain chuan andrama politics boruak chuan chiat lam apan zela thil thleng hi a hlo om hle ani ti in a soi United Nations Humanitarian Chief Mark Lowcock chuan Ethiopia ram mar lam tual chung in don thlenna Tigray bial mi puite an tram mek ti soi Mark Lowcock chuan UN kai hruaina a zir chian ania he biala mi pui nuai thum point panga te chu re thei takin din mun som takin an omani ati kum sang ni somni November thla tangkhan Tigray biala hian sarkar sipai le helte anin beya in beina thlenga wang hian mi makta duai khat point pasari chuan chena nei lovin anom to ani he bial chung eile in har sana chuan a satwa ei tur tlak cham dil trama thi po engmaw zat anom to bok tual chung mi te chuan sipai le helte hi anin bei chun zom renga wangin eile bar zong turin an chuak theilowa an thlai nei ang an ringa tuna chuan ei tur po an nei to lo khoi tang ma in tran puina lu si lo ril trama thi an ma ba ka ni ti an soi UN Hnuaia World Food Program Food and Agriculture Organization le UNICEF chuan ril trama om mek mi puite tran puina hi rang taka tho angai to ti an soi ani Brazil President Jair Bolsonaro chuan andram mi pui coronavirus vaccine na to tan face mask vu angai don lo ti soin hemi tan hian health minister in Rome mana siam don ti soi Brazil hi United States dota sileng thi pui tamna ni ma se Bolsonaro hian lockdown le social distancing ado dal tlat thunga sikai ba quarantine an ngai lo thu alo soi fo to ani heti lai hian health minister Marcelo Queiroga chuan president hian March man chung chang zir chiang tura hril thu soin Senate Commission of Inquiry hena Sri Lanka in vena tan March so poimo thu a soi thung sikai te enkol na ta na hydrochloroquine man chung changa health minister le president hi an ngai dan ai nang lo bok president chuan hydrochloroquine hi a faklain Queiroga chuan sikai enkol na tan a thangei ti fin fiana om lo ni na soi COVID-19 wangin Brazil rama mi nuai li singrit chuang an thi towa United States dota thi pui tamber na ram ani Brazil a hian vaccine sem chuam muang lea sinei chuan president hian vaccine supply an don thin te tumreng wangin a thi khotla MT an chui chiang mek Brazil a cheng mi pui za somni patum point parok chuan vaccine dose khatnan la towa dose ni na la to za som point pani chi an lo om ti health ministry data chuan ata lang ole kan channel min la subscribe saklo te khan subscribe ti ka metin mino subscribe sak ve ngei turin kan ngen chowa chumin huwa notification bell kha metin ola inda don nia